Claro, que vai pasar? Que se vai quitar a máscara. Sí? E como a vai quitar? Así, quita a máscara, con música, tal, non, con show. Con música vai quitar a máscara. Bueno, estou preparado, Ai, que nervios. Ya estou preparado. Entonces, poñémolo no centro do plató. Por favor, Eu onde ponte me aquí. poño? Queredes que poña nun sitio especial ou non? Así. Non, non me quixen achegar a él por non mirar os ollos. Eu quero descubrir cando a todo o mundo. Pois nada. Cando queira, desvélanos quen eres, pintamonas enmascarada.